الورزی هاوینê ji ber nehatina trombêlên xizmetguzariyên paqijkirinê, efmalên derdûrên rûybarê hişkerû ew ê di nava senterê bajarê Duhokê re derbas dibît, neçar dibin bermayekên xwe bihêvejine li ser wê rûybarî. Sererayî ku ev rûybare hemî avapîs e, lê li werzê havînê gelek bêhnên nexweş lê dihên. Xwediyên malên li ser vê rûybarê hişkerû dibêjin em piştguha bêtîne. زیامش حکمت او بوما علاج کل وی ریباری بکت راستی جبهنه ام نحوین جش ایشا بگیره جبهنه بگیره زوستان اف مالت ما همیه اول بنی ریباری آف سرداتتن کس توارا منو زیبزی و گل نخوشی هم جوی ریباری بینی عالم خلک گریشی همید اینید که ریباری دام اما چند جارا ید بلدی ها نویره ما گفت بابا علاجه که بوما لیب کن چو علاج بوما ندید نه حد که هم زام ام گاز دید خوب گهین نکی هم زام دی گهین مک مدوید ایک هبید بوما تشتگی بکد Ji bo dîvçûna vî babetî, serokê Bajarvaniya Duhok bi hîceta çûna berpirsê ragihandinê ji bo derveyê welatî yê amade nebû hîç lêdwanekê bidetin. بهناکا پیسه جراریت من خطر نسار را به سگا چلی هاتی خراب و گلیش و نخوشه وقتی به دهاوین بهناکا هنده پیس جدید نخوشه امجا قبل نگم بلا ویری چگم بو ما خوشتره دب خوی نسار راوه Egerçi li werzê zivistanê metirsî bû ser giyanê wan welatiyan durust dibêt evên malên wan li ser vê rûybarî, ew jî ji ber bilindbûna avê ku her sal zererên meziniyên madî digehne. Li werzê havînê jî bêhneka geleka nexweş lê têtin. Welatiyên lêhakincî dibêjin çendîn sal e pare bu hatiye terxankirin ku ev rûybare bibîte projeyekê stratîjî lê taniha wek xûmaye be. Nijar Mihemed Kursad News, Duhok.